Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Al-mukarramun sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus pengasuh Majelis Ratibul Haddad Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Haddar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dan memberikan kesehatan zahir dan batin. Amin. Yang mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, saya dari Banyuwangi, saya ampun lamarengen nasihat, taujihat, irsyadat deka kaula bermanjenengan matur muga dadi yakin ilmu manfaat. As-Sayyid Al-Habib Muhammad As-Segaf juga saya dari Banyuwangi, wal Habib Mami Mahdali juga semulja guru kaula, semulja kiai Mas Sahal, setaja para ulama tanpa terkecuali matur muga paring rancang umur sehat wal afiah. Amin. Allahumma angin semu santa celep rasana. Senyaman dak remon celep. Saya dibudur aja, lon kelon niku sapa ngono niku. Pengajian rusuh. Para hadirin saya sangat badan kol muljaki, gela Al-Habib Ali Zainal Abidin panggilna Habib Bidin. Beliau ni kesuarana nyaman, keng kaula tak oning cek mulai asar, cek keng oning asar bude kanto ke teret kepajeran le gela. Habib Bidin ampun maringin pan berempan nasihat mentor muga titik ilmu manfaat. Anekah marena bentung pas kok teri di budi. Ti nama saya kok teri benek keneng kewe germut tengki. Telur amare gelar temancon di budi rela. Ya selamat engko aja ngguen ki. Tak pate sarah. Masya Allah, barokah kayak nyelekek ke habaib. Alhamdulillah punya areng geleru ke gula pak tore bib torbe gula benih habib wak cok senekan habib deh ya tak percaya barokah kayak nyelekek ke haba berkerja sampai saya ke habaib. Alhamdulillah antar muka bolong tunya akhirat gelak terangaki anak sesoleh soli ni'amal ilahi alal ibadi kathiratun wa ajallahunna salahul awladi. Nikmat dari Gusti Allah nikah banyak macam mah. Sepaling raja nikmat Gusti Allah semarin iman ben Islam ingki panika mun ibri anak se soleh soli penyaman lah saatnya ngakui lagu kok. Nikmat sepaling raja dari Gusti Allah, nikmat Islam, nikmat iman mun ebitong ada sekelar mitong nikmat Gusti Allah. Nanging sepaling raja wa ajallahunna sepaling raja nikmat Gusti Allah mun ibri anak se soleh soli. Ha dia lah. Ha demi
tak kenceng tangi dengan kingko ben cium biko aja Jakarta jaring baca le kare lang tolang ngedeging lah mahar. Deging Habib Bidin gelar kare tolang ngare lah Pak. Cak niat ngaji ke gulem ya. Ngaji negala ke Habib enggi. Dadi nikmat dunya ne kemun sampeyan di anak se soleh soli. Pak Soki keng anak ngelama. Bu jabat nateki sukses ekonomi. Sukses lako Soki montorop ngedirep ino papote tero ya mele ring sampean teruan ke montor bida kiai ku montor kiai ngerup ngedirep pas tero ke montor pas tak tero anak tero dadi kiai tak ada iya ruh can Habib Bidin kan seneka target taki anak cek dadi anak se Soki belum tentu pelak praten ke sampean Pak cek sampean andi narjet anak dadi pejabat belum tentu engak kebapaan ke embon dan kadang karo orang suruh maca Quran bejer buru sangwen bapaan keremen orang lain anak an main guminu benene ketocuna di anak nikah sopa aja bade siatu aki mula ampun bleman kang ngarsane pun Allah Subhanahu tahu sajeng lajeng cara ndak remo Ustaz carana montoran di anak soleh soli oh tak gampang Pak tak gampang abah kula ini kan di tretan sedojo 16 ibu situ tak kada kakek yuk di anak dua lengetek nguntala kabeh suntik sompet kalabi ajem sambian ajem abuduan banyak koceng abuduan banyak mah tadi reng gendeng dua anak cukup can norok ka sapa jeria kula masih nek kene anak para 6 apa bongguan dari empat senoro bungko kare situ hari lah bubut boleh dan macam lagi ayah dek lah kau nak laku apa celok som corona mulai recep tak ada oncengan sekali recep rebe apa burung saya beda gila ada oncengan dia nyelcel dia ada kena corona aja lah agar boy ya lah komat pole corona kabit beda pengajian lah komat pole aduh lebeng kesongku corona remar ya terus tak urunan berapa kagayu ngoja kiai soros terus deh ya ngocebi korser be kok ban cara ndak remet di anak saya soleh tak gampang Pak tak semudah membalikkan telapak tangan tak semudah dibayangkan tak semudah angan-angan melarat Al-Imam Ahmad Rifai terkenal kelaban Imam Ahmad Rifai ada bu istaqim binafsik yastaqim bika ghairuk kaifa yastaqimu dhillu wa a'waju wa a'uduhu a'waju Al-Imam Ahmad Rifai ada bu mun sampian dek bebe netrolo rosah mun sampian ndak bebe teroma panah yakni anak toro netro bagus tero bekti ya teroma panah kering tuana pertama istaqim binafsik sampian patepak kade sampian peloros kade sampian pabekteh kering tuana bang sebeng maka pasteh anan sampian bekal pasteh bekal abekteh ke sampian
Birru abaakum tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan menjadi anak yang berbakti kepada kalian. Artinya jangan berharap anak ini bisa bekteh kering tua, mun sampian tak bisa bekteh kering tua na TV. Sampian mun nyom tanang anak, dapat anak sampian nyom tanang bapan tanang bun, anak sampian yang ngerekam pak. Sampian mun nyerangap, nyentak, bengal, mantelik, ya dan ring tua anak sampian lebih parah dari sampian kuaku naudzubillah. Apa nikmat tah? Odik ning tunya mun anak ngak nikah. Jabat na teki, cawok gawok jabatan, Fir'aun lebih teki jabatan nah. Soki dapun Habib Bidin gila, cawok gawok korun ada sampai jadi harta karun mbak. Kare cerita nah, wallahi hum fit turab mate kabilah. Kemma Haman, kemma Fir'aun, kemma Namrud, kemma orang-orang sejojoh, kemma orang-orang sehebat bilang ada. Saya ngocak engkau saya kuasa. Kelopain jak Gusti Allah saya maha kuasa. Satia ki betiti patenggi. Tak dadi nyalon boleh ngak-ngangaan kake. Satia kake dadi DPR. Nyanyi ngetok, nyanyi rapat ke ngeruga kiring Islam. Ki dadi kake ciong. Nyalon boleh kake tak dadi stres gila kake. Enggi napa enggi? Habib Bidin kala ada bumon ilmu ba ilmu bene jabatan 5 tahun ilmu ada beng kita sampai mati mulje. Engki na bengki. Berapa orang raja pakai nek gara-gara ilmu, berapa anak kene bisa peraja gara-gara ilmu. Oh mora tua keng tandi ilmu bisa titik anak kene. Kanak kene oh mora keng barokan ilmu. Setua judu nondu. Barokan ilmu. Ngakana apa tang anak ngakana se. Muntan di ijazah ngakan apa kula tak lulus SD pak, tak lulus SD. Ngakan gula sampai makin nyamanan kula kakana Nabi seki sokir wah. Jok gula tak, aduh cek beras tak luang dan kadang gula ngakane mandiman melolo. Lah kan nyaman tadi kiai. Mulai nari kayak berkate, keng maengat kok kelopai. Paham engki? Ndak remacaran montoro teti anak semapan ndak bebena istaqim binafsik yastaqim bika ghairuk. Peloros kade kering tuana, pamapan kade kering sepona yastaqim bika ghairuk, maka kebeben dikit bekal lor. Kaifa yastaqimu dhillu wa auduhu a'waju. Bagaimana mungkin bayangan akan menjadi lurus sementara sesuatu yang ada di atas bayangan tadi itu bengkok. Contoh nih, jeung bejengan. Jang bajangan beben tanang kula loros tak loros. Mun apa bengkok? Bengkok tak bengkok? Mun apa loros tak loros? Mun bapan loros dak beben norok loros, mun bapan bengkok norok. Noron ka korbin berarti. Daya. Ngedi. Tinala kasar parot. Tembang alos sebutun. Ya pidato TV kaki dina. Oh, pacana. Nyak benyandreng bini jon tujon kopi baca Pak. Tujen ke pengajian maksudnya. Kelar sampai gol 2. Kelar sampai gol 2. Pesan tak kelar. Aja mau apa yuk? Pola kobra juga pola. Kelar ke pengajian. Alhamdulillah. Wis ngajin ke Habib Bidin gila. Sampian mun tero hebat tas, sampian tero apa nah. Oh anak tero ahli salat, sampian pecekak saja deh. Oh sampian tero di anak saya solihah, pesekut dengan kuiroko. Enggi, pesekut neku tasbih, cek neku remote melolo. Anan soro neku tasbih embon neku remote, dia tak ke nurun ke samu tak nurun ke korbina. Kula bilang arokok pak. Bilan kula rokok ngebes, jangan pacet rokok tak meleh kula. Olen beri.
Abane ke mun ngeding bono rokok bubuh ker ngatak mangke kula mun arokok ngaji kula ngaji ke abah mari maghrib sampai isya ngaji jurmiyah kula bilang sareng sulam mun kati kula bau rokok langsung kalak tengen-tengen yang temaki kula pula saking besin ke rokok ditabit kula mulai tahun 2006 nikah mun beda abah karena abah tak rokok nyerem kula mun beda abah lebar pah rokok langsung sabek ning buri akeh nyek deui engko elang panas ya pak tepak jia tak gresah buh marina loka kapi saking derita kok lamun sampean tro tak rokok anan isa rokok beon anan teh bagi rokok an bapan ngebes mun teh yang teh asbak bi anan keng saking ingin mengki ngaji kula dak guru dan kaula dak Ustaz Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap mulai tahun 2006 tak salah kula kita akabin yolok sareng Habib tan toju dan Habib orang kata kakek tak pantes rokok kakek toro orang pelena dua kakek can kagula dua tepak Rabu dari Malaysia waktu menikah been mon ki ngaji ka engko buang rokok mon ben ki mele rokok bencek dena engko tak seneng dak ben mon kakek rokok opo mak berat can kula jengkok rokok tak mele pak suruh ambu pak kimon mangke tanya ki orang arokok kiai tak rokok mau beri iya kiai kapengki jual para pulsa pengiritan bu pengiritan corona kimon tanya ki orang ten tak mungkin kalau ngocak jawab arokok tak kira mau beri samanya beri paham ki mon sampean teroloro saring tuan kudu teroloro sesek babaya tas bengkok tak mungkin mohal tak kira paham iki anak ni bisa dadi swargane sampean anak ni bisa dadi nerakane sampean kan Nabi Habibidin gelek nuntut kok ning akhirat naudzu ayat neka saunghun petoron asbabun nuzul kang kuwi anan orang kafir Pak cuma al ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab kening walaupun ayat nikah kang kuwi orang sekafir sinuntut kuaku anan reng kafir sampai ngelaknat dek bapan mun anan reng Islam tak sampai ngelaknat cuma mun kula ben panjenengan mengambil pelajaran nikah tak masalah al ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab derma caan anan reng kafir Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira Ya Allah kula tersesat gara-gara bapak kula tersesat Gusti Ya Allah kula tak oleh hidayah gara-gara bapak saya tak melajaran hidayah Ya Allah kula titireng putu sebab anak sebab kula ring putu bapak tak beri ilmu pejang kula tak sah gara-gara bapak tak beri ilmu pasal kula tak sah gara-gara bapak tak beri ilmu Rabbana atihim dhi'faini minal adab Ya Allah lipat gandakan seksa ring tua dua kaula wal anhum la'nan kabira laknat ring tua kula Gusti anak ring kafir ngelaknat ke bapak mun ring Islam tak sampai ngelaknat keng tetep nuntut ku ning akhirat melaki HP silakan congok esen HP nanan kakeyu ese apaan dia engki nembengki cek sampean dengan alasan sayang ke anak toro tekapi truk oleng lek meliaki lah joget kapi anan sampean engki nembengki ada truk kare orang se oleng merde ya bi kalau oleng kapi alasna apa sayang anak sepeda motor melaki sayang anak HP Android sayang anak pulsa apaan sebarang melaki sayang anak tak sayang anak sampean masuk ke neraka tak eman anak sampean masuk ke neraka anak ini kedere daging sampean mereka ni jabun Habibidin gila angotan di anak tebang di anak reler meler noron ke siapa kakek congi noron ke siapa mengocak anan siapa mek noron ke siapa noron ke siapa cuma tak ke bapak wah lo tau deh ya bingko lan pelebu boleh bingko bencana bun di mah pas elabuna mon embuk mau keluar cetak
Oh ya sakit. Thank you Bu. Mau keluar cetak Pak taruhannya, Mbak mau nelebune cetak ya biasa. Wis, tak usah suruh-suruh hol re saungku. Kula lah tak pidato na sini lah. Kula esoro bi Pak Ketua, adem Pak Ketua aja lah kula. Oh ja Pak Ketua. Tak tahu saya ngocak ah. Antar muka polong dunia akhirat. Habib Mahdi nek komandan gula. Kino kok atasan gula nih ngoncan nikah merah jalan ambu King pokon komandan tak genan tembak kok di bawah. Cek polan titi komandan anak buah dan di pistol kia dan deh ya. Tina masih tol pistolan gitu. Mantar mau ke kapi titi ilmu si manfaat. Apolong bi para habaib dunia akhirat. Montron di anak saya soleh ada rumah. Hah? Soro palo? Benih tangan peloros. Kalako na tepak peloros. Maleanan norok lo. Pak istiqomah duhanna, pak istiqomah Al-Qur'anna, pak istiqomah sholawatna. Norok bunte tau sa soro pun Pak. Lisanul hal afsahu min lisanil magal. Sampeyan didik kala benteng ka ni ka ampun cukup tau sa ngocak. Bejeng jong kor lebapan ngeding adan awudu bledes anak. Anan tok soro bapak tang gentangan. Seram mari bapak kada jerian. Bapak taiwa aja. Pegel sekali kok malah keluar daya ini kok lah letoron kok berarti lah Pak. Pimentar mau kita ilmu si manfaat. Ongkuan ini aset terbesar sampean benih dunya sebene miliaran, benih sejutaan, benih wah triliunan benih. Tak kira direng triliunan sampean tak kira. Jadi milioner tak kira. Tak boleh dipotongan lah. Milioner pesene miliaran. Wah, jadi jutawan aduh tak kira. Tina masih tak jadi milioner, masih tak jadi jutawan, kor le juta tak apa-apa lah. Aduh, tepak selopor di budire lah Bu. Tina beb tahun boleh le cengkol lah beb mulanya ngonceng di luar beb. Rosak tang colok mulai dari. Cuman saya jadi waring gendengan lah. Lanyar colok. Pon masih agak je menter bermanfaat tinggi. Pokoknya pelurus petepak insyaallah dak beben norok tepak norok loros amin. Allahumma mohon bapan salat berjamaah insyaallah norok buntok je Pak. Bunton sampean. Al walad sirrul walid. Anak ni kan hasilnya bapak. Sampean tertawa kata apa hebat bapan congok hasil anak. Mulai gagal cetak, montek kening becah, mulai gagal apa namanya citak nan letak kening kakan salah atunan dia bapak si tak gena sak kebay berarti. Mantar muka titil musim manfaat. Amin Allahumma amin nih kasih bisa kulaturaki. Mantar muka barokah haul nikah haul kedua pun nanti. Mantar muka tahun boleh lebih ramai. Insyaallah istiqamah ila yaumil qiyamah. Oleh barokan Habib Muhammad Al-Haddar, oleh barokan Habib Mustafa Al-Idrus, barokan para habaib, para ulama dunia akhirat. Amin. Puja dari majelis nikah matur muka kaul dengan bisa teti orang tua sebisa mengempen amanah yang kita kepatoroan anak sehingga anak kelak teti anak salihin salihat, muti'in muti'at, qurratu ain li sayyidil bariyat. Amin Allahumma amin. Nek sebisa kaul aturaki nyon seporo sebanyak hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.